Die Idee bei diesen Brutunterbrechungstechniken ist, dass wir etwas kopieren, was die Natur uns lehrt. In der Natur halten sich Völker gesund, indem sie sich im Sommer teilen, schwärmen. Moderne Imker wollen Schwärmen vermeiden, weil sie das Honig kostet. Aber dann müssen wir technisch die Vorteile der natürlichen Brutunterbrechung durch Schwärmen retten, indem wir eben eine künstliche Brutunterbrechung machen. Das ist der Anstoß gewesen für die Entwicklung dieser Technik. Und wir haben ein großes Problem in der Art, wie heutzutage Varroa bekämpft wird. Die meisten Imker machen das mit Chemie im Winter. Aber dann haben die Milben ihren Schaden längst angerichtet. Denn leiden tun besonders die Bienen, die überwintern sollen. Und die werden im September, Oktober spätestens aufgezogen. Wir müssen also, wenn wir Varroa-Verluste vermeiden wollen, dafür sorgen, dass Ende Juli, Anfang August nur noch wenig Milben in dem Volk sind. Und das erreichen wir durch eine Brutunterbrechung und Behandlung im Juni oder Juli. Една од предностите на методите за прекин или ограничување на леглото во летниот период, а со единствена цел контрола на крлежот Varroa деструктор, е тоа што овие методи може да се инкорпорираат во редовната пчеларска практика. Замената на сотовите, матиците, производството на нови пчелни семејства, подготовката на пчелните семејства за зимскиот период се пчеларски активности кои може да се комбинираат со овие методи. Сепак пчеларите треба да знаат дека помеѓу методите постојат значајни разлики, најмногу во однос на комплексноста и нивната применливост. Па затоа, доколку се одлучат да ги применуваат, ќе треба до одреден степен и да ги приспособат своите редовни пчеларски практики. При изборот на методата, предвид треба да се земат условите на животната средина, потоа обемот и интензитетот на пчеларското производство, како и специфичноста на популацијата на медоносни пчели. Воедно би сакал да потенцирам дека овие методи во најголем дел се во согласност со принципите на органското пчеларство.